Allahu Akbar. Ni hĩndĩ ya gũkũngũĩra muthenya wa Eid Ul Adha kiharo-ini kia Ronald Ngala kaunti-inĩ ya Mombatha, muthenya ũrĩa ũkoragwo ũrĩ wa bata mũno kũrĩ Etikia ndini ya giithiramu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muthenya ũyũ wambagĩrĩria na njĩra ya mahoya na ningĩ magacoka gũthĩnja mbũri iria magayanaga na arata ao. Allahu Akbar. Agitongoria igongona rĩrĩ Chief Kadhi Abdul Samad Nasir ni acokeirie thirikari ngatho kumana na kuheana muthenya uyu niguo Akenya othe magakorwo magikũngũĩra. Tunashukuru serikali imetupatia holiday leo siku ya Jumatatu ambapo ilikuwa saa hizi turudi makazini, lakini tunashukuru alhamdulillah, waziri pamoja na mtukufu rais wametupatia hii siku kama ya leo, na tunaomba pia siku za mbeleni wabunge wajaribu kuweka hii Eid Ul Adha pia ni moja katika zile public holidays ambazo zinasherekewa automatic. Oho Abdul Samad akiumiria family ya ciautirio ni tharĩkĩra ya ica ikuhĩ mwena ũyũ na kũria thirikari ĩkorwo ĩkĩtana na ekinaĩ arĩa marĩ na itanya rĩa gũtharia thayũ wa mũingĩ. Ndeto ĩno ĩkĩnyitwo mbaru nĩ ũrĩa warĩ mũrani wa gĩtĩ kĩa gavana kaunti-inĩ no Suleiman Shabal. Si jambo zuri kwa hakika watu kuua binadamu mwenzako bila ya sababu yoyote. Kwa hivyo tunaomba Wakenya tuweke usalama ili tupate kuendelea mbele. Bila usalama hakuna maendeleo yote yatakuwa ndani ya nchi. Kilio changu kwa wazazi wenzangu ya kwa iwe itakavyokuwa, hii ni shida ambayo kwamba ni ya kijamii. Kwa sababu mtoto ukiona akianza kuwa na miaka 13 na 14 sio tatizo lolote lingine, lakini ni tatizo la kijamii. Nataka kumshukuru Matiang kwa yale maneno aliyosema jana na ile kazi ambayo aliyosema itafanyika kupambana na mihadarati, lakini kusema la kweli mwanzo sisi tutaka kuona action before too many words. Rĩu makĩũria thirikari kũrũa na ndawa cia kũrebia na njĩra ya kũhĩtana na arĩa makoretwo magĩtwarithia biacara ĩno na mbere. Handũ-inĩ ha Kameme TV mohoro gĩtaũ, njĩtagwo Wainaina wa Kiarie.